usuyisihlangu sethu abantu abazalwane qhubeke nohlelo awuyase ngiyakubona sengiyakubona lento sike sikufinde lesikhathi ingwane sokuthi ube uthe endleleni amandla akhe asephelile ubone nje ukuthi usutabalasa ngaye kodwa nje ngempela amandla wona asephelile akho mina ngizwazi ubone nje ukuthi asephelile amandla ngoba awakhe amandla ayaphela kodwa nje bese fika bayihlanga abantu abazalwane siyakhoza shaya izandla uNkulunkulu nikhona kodwa ngiyabona njalo mana sandiso mana siqhubeke nohlelo ayihlale phansi bamba umthetho mana sandiso siqhubeke nohlelo ngwane kufanele umethuze kwemic keyboard kaSandiso ukuze maye ngasakhuze uyibambe uyiphakamise ukuze uhlelo luqhubeke ngoba uma siyofika noSandiso nale keyboard yakhe kusho ukuthi ngeke uhlelo luze liqhubeke